Šta se dešava sa čovjekom posle smrti? Pleroma i povratak. Miroslav Kiš, Elion, bog tehnologije. Brate, sestro, ono što ću ti reći nije religija, nije filozofija, nije dogma. Ovo je najjednostavniji model postojanja. Kako život počinje, kako se završava i šta ostaje kad sve utihne. Isus je rekao, carstvo je u vama i oko vas. Ne gore, ne dole. U strukturi energije koja nas pokreće. Pavle je rekao, unutrašnji čovjek se obnavlja iz dana u dan. To je iskra, životna energija koju nosiš. To je ono što nosi tvoj frekventni potpis u univerzumu. Deo 1. DVA dela čovjeka. Svakog čovjeka čine dve stvari. Identitet, ego, ja, misli, uspomene, emocije, privremeno iskra, životna energija kundalini, vibracija koja te održava u životu trajno. Kada telo stane, identitet se gasi, ali iskra ne nestaje. Ona prelazi u svoj prirodni oblik, čistu energiju. To nije osoba, to nije duh, to je zapis tvog života kao meta vibracije. Deo 2. DVA prirodna ishoda. Postoje samo dva ishoda posle smrti. Ne kazna, ne sud, ne nagrada. Fina iskra, pleroma, izvor, kao para koja se podiže kao zvuk koji ode u tišinu, kao svetlo koje se vrati suncu. To se dešava kada čovjek živi. Smirenije, svesnije, manje vezano sa više unutrašnje tišine. Takva energija odmah prepoznaje polje iz kojeg je došla. Gruba iskra. Novi život kao kap koja se kondenzuje kao energija, koja traži formu kao seme koje čeka sljedeću zemlju. To se dešava kada život ostane. Razlomljen, haotičan, pun straha i vezivanja pun unutrašnje gustine. Takva energija se brže sabije u novu inkarnaciju. To je logika, ne teologija. Isus je o tome govorio jednostavno. Što je od duha, duh je. Što je od tela, telo je. Deo 3. Gdje se pneumatici uklapaju. Pneumatici su ljudi čija je iskra već fina, stabilna, mirna, svesna i otvorena. Oni nemaju jake vezanosti, nemaju strah od smrti, nemaju misli niti unutrašnju buku, nemaju haos koji vuče energiju nadole. Takvi ljudi se ne vraćaju lako u novi život. Njihova iskra prirodno klizi prema pleromi jer to već žive za života. To je ono što Pavle naziva umreti telu, a živeti duhom. Ne fizički, nego energetski, frekventno. Deo 4. Zakon povratka. U pleromu. Ovo je ključ, najjednostavnije moguće. Što je iskra finija, bliža je izvoru pleromi. Što je grublja, bliža je materiji. To je jedini sud. Niko te ne sudi, niko te ne ocenjuje, niko te ne meri. Tvoja energija sama odlučuje u odnosu na frekvencije kojima vibrira. Deo 5. Zašto je ovo oslobađajuće? Jer nema straha, jer nema večne kazne, jer nema presude, jer život ima svrhu. Da rafinira iskru, jer znamo da se niko ne gubi, jer znamo da se niko ne nestaje, jer znamo da se sve vraća izvoru ili novom početku. I najvažnije, ako ti ove reči zvuče kao da ih već znaš, onda si pneumatik. Miroslav Kiš, Šjaštam Elion, bog tehnologije.